Abantu kurugo magombori 10 mu district ya Rwengo nibo bachera hambata kitebe kya polisi ya Rwengo okwetaba omukucenchurwa okwabarayigite ahari polisi okuma karuru ko mwaka gw'2026 abo bacenchurwa haba harimu abana b'amashemero abaherize senior ya kana hamwe nabo abaine papura ezibyo bwegese bona abeija baba beine bari ebiruku bagamba honkendanga muntu ebaruha zirwariro kwenda kumanya magara gabo kugemerire hamwe ne baruha ya LC1 Tayari West yabasagambaho na bamwe omuriyaba ababahirize okucenchurwa kandi basima government okuba umugisha gwo kurinda karuru DPC anatwekesa 1 confidence na yanjye yayongera kandi yatwamu briefing ajati just being confident so nacho cyane yongera munonga yajati ni twe nk'abasigazi katugabane hari ka Uganda kihanga government etuwo mukisa batubatumaliza akazi fabagala tweyongerereyo ddala mu police badde nsaba abakulu ab'ebitongole ku madembe bwe tuba tumaliza function y'agendamu yo ku mabudu badde nsaba abamu tukwaterekera tukwengerayo tufune kubayinja baraganisi hangangu nibaza kurinda kurungi akaruru nobwegendesereza kandi kureba ngutabamo emivuyo nyirobwete katesi ngo akaruru taiza kuraba ka training ke bara training kache akaruru tuzakarinda taru muntu wona abaseka jabiriza we kansara wa Chazanga Town Council harukiko rwa district Kiwanuka Ahmed Ali ayayibembera okukunga abaturage omugomboro 10 yashemererwa ekikoreki abo abaturage abacenchurwa bakashwijumwa kandi yabehanangiriza ahakwetwaza kurungi omulimo gwafunyo gw'emyezi 3 nakasenda akagendo muwebwa mwana watukanene nnyo kasobolo mujja mu mbeera jabaddemu kubanga bwokibalabala mu muntu agenda kufuna sente ziwa kulwa million that is startup capital omuntu ne bwabanga akozeseza 1 million eyo asobola okwezimba ne yajja mu bwavu omuduumizi wa polisi ya Rwengo SP Asimwe Richard yahamza abaturage ngo abashwijumwa aba nebeja koreganira hamwe kurungi hamwe na polisi abantu bano beturecruitinze ku mulimu guno tugamba nti bagenda kukola bokka ngaba election constables bagenda kuba wansi wa command ya police command vira dala ku district bagenda kuba wansi wa DPC nebiragiro bane n'emitendera gye balina okutambulirako bajja kuba wansi wa ba OC bajja kuba wansi wa ba commander polisi eriyo negendo mission okuhandika eminyeto yo kubayambaho omukurinda akaruru ombicweka by'ihanga ebitari bimwe na bimwe gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West.